تماشاوان هجا ایوار باش هفته بدم استودیو روداوی لهولیر ایرو 22 ماه دهانه سهشنبه دلبخوین دارم از بولتنک نوشین جواره پیشکش بکم و دزانم جبر رومالا هلبجارتن این پارلمان کردستان در روزان من نکاره بو ام بولتن هفت جواره پیشکش بکن دست پیک سرچ فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی لگل انجمن سربازی دیر زور جویا عبدی گوت او ناخوازن شر ترکیه بکن و دخوازن همو پرسکریکان بریا دیالوگ چاره سر بکن ریوبریا خسر را گهان کوان همو فاتورین گنم جودکاران خرج کرنه 766,000 تن گنم هاتی ورگرتن و بهای هر کیلو یک جی به 31 سنت دلار امریکی جبر دومان مولیدان لروج آوای کردستان نخوشین سینگا پنچشیر سینگه زیده بونه سالانه پنچشیر به نزدیکی 305 کسان دگره زکریا دیاب خلق عفرینه جروداوی را دبیجه هیزن سر بر ریوبریه و کچاویا 10 سالی جودی جبر ماله برنه و خستنه ناوا هیزن سربازی و نگراندنه جارا بری مسئول دابوا کمی در کبیر جاری کمی سرکتن در آسفالت جهانی بین سرکفتن آنی جاری ملت روزاوا میشاس کن رشمت ملت سری کانی لش جوان جسری کانی عبدالقادر حجی صالح پشتی کل نمسا بو شامپیون جهانی نهاجی لهنگاریا بویا قهرمان دویمین و با آلا کردستان درکت سر صحنه کرد روجاوای کردستان جی ناخوازن شر ترکیه بکن جیرانه که دخوازن لگل ترکیه با آشتیانه بجین پرسکریک هبن جی دخوازن او پرسکریک بریا دیالوگ وارن چاره سر کرن نبریا شر فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی لگل انجمن سربازی دیرزور جویا عبدی تکزیل سرویه که کر که او ناخوازن شر ترکیه بکن او دخوازن همو پرسکریکین کوهانه به دیالوگ چاره سر بکن دبیجه جبو یکیجی او جبو همو تشتی آماده نه ده جوینه ده بحث روشا سیاسی و سربازی لنافچه هاتا کرن هاتا گوتو بیش کرن باندورا گوهرتنین لروجلاتا ناوین چید بن لسر سوری بگشتی و لسر نافچه ریوبری خسر جی به تایبتی هات نگوتو بیش کرن هر وها مترسیین داعشه گروپین فشارتین داعشه ایرشین کو بری نها ترکیه آنی بونه سر روش آوای کردستان ایرشین گروپین سر به حکومت سوریه و لنافچه بگشتی اف مجارین سرکین گوتو بیجن فرماندار گشتی هسته لگل فرماندارین هیزن سربازی من بچه بون من پیکرین گروپین چکدار لحریما عفرینی بردوام دکن و یک جمزنترین بن پیکرنان جی آوا کرنا کوملگه نشته جیبونه ده ناوان کوملگه هاندا کیتینه بجی کرن بیگمان نکردن عربن ترکمنن ین هاویردن نخلکی حریما عفرینی نه تین دوان جهان دا بجی دبن یعنی دوان شقیان دا دوان مالان دا او جی جنافچین خوین یعنی نج نافچین عفرینه نج حریم عفرینه نه اوج جهن دنیین سوری چونل عفرینه بچی بونه دست پیکا مها دهان و مهه 15 مین کوملگاه نشتجیبونه جبو عربان هاتا آوا کرن جسد خانیان پیکته اوجی به آلیکاریا قطری و ترکی بو به سرپرشتی ریکخستنا ترکی آفاد بو لچیای لیرونه لناحیه شیرواه هاتا وکرن او کوملگاه جسال 2020 و حتانها بهتری 15 ریکخستنین خواجهی به آهنگیه که ترکی و پشتگیریه که فلسطینی، کویتی، قطری، مالیزی و سعودی او همو کوملگاهین نشتجیبونه لحریم عفرینی جبو عرب و ترکمنان تینا آوا کرن. کریارین بن پیکرینین گروپین چکدار لحریم عفرینی بردوامن. جوان بن پیکرنان گرتن و رواندنا خلکی و سپاندنا خوکی و باجا بزوره لسر کردین وی دوره هر وها دزدانینا سرمال و ملکن وان بتایبتی دارو برهمن زیتون و میویان خالا گرینگتر بن پیکرنا هری مزن کل عفرینه هیا که بن پیکرن چول کرنا عفرینه والا کرنا عفرینه
وەکو نمونە ئەو خاڵە خستنا باجێ لەسەر زەیتونان خستنا باجێ لەسەر زەیتونان لەسەر سەدی 20 ji darên Efrînê têkirin çima çünkü ji sedî 20 tenê ew darên zeytûnê destê Kurda damane wek nimûne ku em bêjim niha li Efrînê 20 milyon darên zeytûnê hene tenê 2 milyon darên zeytûnê destê Kurda hene ew 18 milyon darê zeytûnê din destê Kurda de nînin Türkmenin Erebên hewerde ew talan kirine di mal û mulkê Kurda de rûniştine. یەک ji mezintirîn binpêkirinan jî avakirina mêtingehên niştecîbûnê ji bo Erebên hawir de ku ji navçeyên dinên Sûriyê hatine veguhestin û li wê herêmê li şûna Kurdên nişteciyên Resen hatine bicihkirin. Destpêka cotmeha 2024 pazdemîn mêtingeh ji bo Erebên hawir de hate vekirin ku sed xaniyê li xwe digire ew jî bi alîkariyeke Qeterî û Tirkî bû bi serpereştiya desteya emerjensî û karesatana Tirkiye Afad li çiyayê Lêlûnê li nahyeya Şêrawa hate vekirin. Li vê dawiyê mîtingeheka nû li çiyayê Lêlûn hatiye avakirin li çiyayê Kîmarê Reveza Basûtê bi ser çiya Lêlûn ve bi giştî li çiyayê Lêlûn dibe 15 mîtingeh heta niha hatine avakirin li Efrînê jî bi giştî dibe 43 mîtingeh. Ev diyar dike siyaseta guhartina demokratîk bi çi rengî bi rêk û pêk birêve diçe. Her wiha li gor pêzanînên berdest sê kampên koçberan ki li Efrînê hene kampa Aya û kampa Muslim û kampa Berekê dê bên veguhastin bû mîtingehên niştecîbûnê ji bo ew koçberên li Efrînê. Mafnasêj xelkê Efrînê İbrahîm Şêxoş dora medyayiya Rûdawêra ragihandiye ku ji naverasta sala 2020 ve heta niha bêhtir ji 15 rêxistinên xwe cihî bi hevahengiyeke Tirkî û piştgiriyeke Filastînî, Kuwêtî, Qeterî, Malîzî û Siûdî ew hemû mêtingeh hatine vekirin û her berdewam in. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw. زكريا دياب خلكي جندي كشتعارية لهريما عفريني جروداوي را دبيجا هيزن سر بالريفابرية خسرفة روجا يكشمي نوزدي فيمهي كتشاوية بناوي جودي جبر مالا وي برنا خستنا ناوا هيزن خوين سربازي وحتى ناوا نگراندنا لغوري قوتناوي كتشاوي 10 سالية زاروكا يعني باوي جودي بريا روداوي بانگ لآليين بيوانديدار دكا ودبيجا کچا من یا 10 سالی خوندکارا رفاششانه جبر کوچاوین وی گلکی لاوازن ضعیفن برچاف کامپ کارتینه نکاره باش ببینه دبیجه کچا من وگرینن زکریا وینین کچا خوشی یا 10 سالی جرودا وی را شاندن و دبینن اف اخراج قیده دیار دبه که کچ زاروکه داخوازه ده و باوی وین اوه که دزدوترین دم ده کچوان جودی یا 10 سالی نكن عسكر وفقرين المول. أنا أم الطفلة جودي دياب عمرها 10 سنين. هلا جديد صف سادس. از دیا زاروکا بناو جودی دیابم تمنوی 10 سالیه. نوکتی پولا ششم. کجا من چو دبستانه لوی درجی حزب او بر ایدی ام لگریان. لی او ایواری هاتن جمع و گوتن. کجا ول جمعه تبلی مبویه. او زاروکان دبن. گلو بچه مافی کجا 10 سالی دبن ناو ریزین خواه. اگر مزن بویا غم ندکر. ام گلکی لگریان. پشتی 5 روزان دماوان دیت ام گلکی گریان وان گوت ام وان شانی و بدن. جبر کوان کچه کدن جیل گلوی بربو. لیجه مزنتره. ما او وگراند. روشاوی گلکی نعصایی بو. ای دیوان سر خو خسته سر کچامن. و پشتی نزیکا 15 روزان وگریان. بشویل بر دری ما آفداده گرد. وان هات او بر. ام لگریان ای دیوان ام آگاهدار کرن کو لجموانه. چما وهادکن؟ کچه که تمن 10 سالیه. اگر مزن بویا نکیشه بو. برچاو جیل برچاوین کچامنن و نابینه. او نل ویدره تنه. لهر دورجی زاروکان دبن. ام بانگوازی خو آرسته مظلوم عبدی دکن. وی بخوا بریار درخستیه کو او زاروکن کمتر جه 18 سالی نابن. بچه مافی او زاروکه که وها دبن. ام داخوازج مظلوم عبدی فرماندار گشتی هزن سوریه دموکراتیک و حمور یخصنه ناف دولتی دکن. کوه کچا مجمره و گرینن.